Assalamualaikum Baraya, Wilujeng ketemu lagi dengan Abah Na Usup. Nah sekarang Abah mau makan lagi. Nih makan malam. Ini ada biasa kerupuk. Ini ada ini nih apa templak. Ini ada ati, ada burih. Wah segala macam burih ayam. Ini ada sambal oncom sama bunut. Mantap pokoknya nama ayah tahu, ayah iya naon kerecek iya kerecek genyer cenah ieu teh apa nama wilujeng nikmat teh baraya yuk urang mimitian jeung Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Biasa minum heula Abahna. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ya hati ya. Nah. Oncom. Lalap tuh. Oncom pakai lalap. Oh.
Mantap ya Maya. Aduh. Sama oncom.
Oh. Ah. Nah. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh, mantap paraya. Nah, sakit tuti abah malah wilujeng ketemu lagi nanti lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.